Pre nekoliko meseci smo vam predstavili sistem vodonik generator. Od toga koja mu je svrha do načina ugradnje u putnička vozila, kao i test učinka na vozilu Mazda 5. Da podsjetimo, vodonik generator spada u grupu proizvoda koji se u svetu nazivaju HHO generatorima, čija je osnovna namena da iz vode proizvedu relativno malu količinu gasa, vodonika i kiseonika koji se uvodi u motor preko usisne grane, što dovodi do većeg stepena iskorišćenja goriva i podiže nivo efikasnosti motora, što direktno dovodi do rezultata kao što su veća snaga i obrtni moment motora, manja potrošnja goriva, daleko manji izduvni gasovi, a samim tim i duži vek trajanja motornih sklopova. Naša nova poseta inicirana je nekim nedoumicama oko toga šta se zapravo dešava u motoru nakon ugradnje vodonik generatora, kao i učestalim pitanjima u vezi tipa motora na koji može da se primenjuje HHO gas. Uglavnom ljudi misle da se najbolji rezultati postižu na dizel motorima, ali proizvođač nas uverava da se potpuno isti efekat postiže i na motorima koji kao svoje pogonsko gorivo koriste benzin ili tečni naftni gas i da od dosadašnjeg broja ugrađenih vodonik generatora, što je skoro 1000, oko 40% su benzinski agregati sa ili bez ugrađenog TNG sistema. U to smo se uverili u jednom od ovlašćenih servisa za ugradnju vodonik generatora, koji je ujedno i servis za ugradnju TNG sistema sa 10-godišnjim iskustvom. Upravo smo prisustvovali ugradnji najmanjeg sistema vodonik generatora HS VG60 u Volkswagenov model Polo sa motorom od 1,2 litra i ugrađenim TNG sistemom. Uverili smo se da je ugradnja potpuno ista kao kod bilo kog dizela ili čistog benzinskog motora. Ono što je usledilo je najinteresantniji deo priče. Nakon obavljene ugradnje, odvezli smo se u centar gde se nalazi mašina sa valjcima koja meri snagu i obrtni moment na točkovima vozila, ali naš razlog dolaska je upravo druga funkcija ove mašine, a to je mogućnost da se elektromagnetnim kočnicama koje su kompjuterski kontrolisane imitira opterećenje motora. To se dobija prenosom sile opterećenja sa valjaka na točkove vozila, a preko njih i na motor ovog mališana sa 3 cilindra. Parametri motora su praćeni dijagnostikom preko kompjutera vozila, kao i zasebnom dijagnostikom za praćenje parametara preko plinskog kompjutera. Merodavno testiranje podrazumeva ponovljene postupke potpuno identičnog opterećenja motora, prvo sa pogonom na benzin, pa na tečni naftni gas, i na kraju sa uključenim vodonik generatorom i dodatkom vodonika i kiseonika u smesi. Pojednostavljeno, koristići različito pogonsko gorivo sa i bez dodatka HHO gasa, imitirali smo uslove kao da je ovaj auto natovaren ili se kreće uzbrdicom, ali daleko preciznije od svakodnevnih uslova vožnje. Na zadovoljstvo svih onih koji žele da znaju pravu istinu u vezi ove tehnologije i njene realne primene, možemo da kažemo da su rezultati merenja bili očigledni. Uvođenje u motor vodonika i kiseonika iz ovog čudesnog uređaja dovodi do manje potrebe za pritiskanjem papučice gasa i manjim ubrizgavanjem goriva pri identičnoj brzini od 60 km na čas, pri manjem i pri većem opterećenju. Ono što nam je takođe objašnjeno i pokazano je da je lambda sonda, čija je funkcija merenja nivoa kiseonika u izduvnim gasovima, pokazala odstupanje od idealne smese za 20%, što znači da je sagorevanje bolje sa HHO gasom i da je potrebno izvršiti korekciju ubrizgavanja dizni. Kod plinskih sistema to se radi takozvanom kalibracijom, što su stručnjaci odmah na licu mesta i uradili. Doveli su smesu na skoro idealno i to se jedino moglo uraditi korekcijom smese i to tako što su smanjili količinu ubrizgavanja plina u cilindre. Ono u što smo se uverili, a pogotovo nakon potrebe za smanjenjem ubrizgavanja količine goriva za idealan rad motora, govori u prilog razbijanja tabua u vezi ove tehnologije koju, nije na odmet spomenuti, u daleko razvijenim zemljama već koriste duži niz godina.
Dragi gledaoci, iako je za veoma precizne podatke potrebno uraditi dublju analizu sa dodatnim merenjima, što već spada u domen naučnog rada, pokušat ćemo u nekoj od narednih emisija da vam prikažemo uporedne rezultate i dijagrame rada motora sa ovog testa uticaja HHO gasa na sagorevanje.